Ta hagini ke por nga aingu biang yo try bangala ban wanra biang ye gani ke jingkren. Kabanganget kani ke jingkren kan long ke jingker khu ke bakrau. Ya fi baro ke besngap ya gani ke kubara gani ke sngi. Namar kani ke jingkren ke bangakwa ngan kren mata ke sngi gandai haga jingidai bat ke yeng ke sem ke jangaba ke jongphi. Nga yat keleng nga syakri yo try nga yakindo shibon ke brio. Kawai ke bangayo I haga jingyo I janga kalong. Bangi I ben yaki yengi sem ngi klet yakaban shimkia yaki yengi sem jagi brio ngi lapmet yaki kam shabar. Lesingalangan ong wat aga kamu play. Kidan ki brio bapelet jingmot kambon yaki jingiaseng. Kambon yaki yeng mani kambon ngi perkhat yaki kamu play. Shabar bat ngi yat lat laningi I ben yaki yengi sem. Kani kadai ka babakla. Kani kadai kabaw saitan u tap matla yengi bangin klet ega yeng. Bat mangishim important na ngishim don kam yegi we pagi kam shabar. Shangan ongi pia gani ka por balada ka yeng JONGPHI ka jot. Lada ka yeng ka sem ka klumar ka pat ka pra. Compare lada piyang shabar filong katno. Compare lada ki brio shabar ki pet yefi de ka way ka khmat. En rela daga yeng JONGPHI ka dana pleng ka jing bar ka dana pleng ka pat ka pra. Ka jingiang JONGPHI shabar kalong ka bam priang hun. Namar lada ka yeng kambiang finyo I shabaru kanambiang. Tena kita ka daw man taga sngi ba nga yang keren nang ni ngala keren shibon ba ki jing hikai. Ngala keren chapang ka jing shakri playing ngala keren chapang ki katugat ni ki jing penpau ki bau bleu aina ka ktien ki jawa ka jing day bat ki sngi ki bakhat do ngala keren hay ka jing day kham tambat ka jing im ka bamala ka sngi. Aray man taga sngi nga kwa ngan keren ni gani ka por ka ba nga kwa ngan ay kerteng ya gani ka jing keren janga man taga sngi KHOT yo JISU shayeng JONGPHI. Kataga de ka kerteng ka mga kwa ngan keren na gani ka por. Nga long nga dan jingkit kli ya ka yeng ka sem ka JONGPHI. Bat nga nget bo play ru kwa ban long play jong kilong yilong sem ko maong kitab Jeremiah. Kala nang kabalay po way la nang ambakla uong ikatagaktin. Bat nga kwa ang gani ka por ba nga keren ni ka kubar ba gani ka kubar kan yarap ya ka yeng JONGPHI. Fi kambon sin habang idan ki yeng ki sem ngidan ki bayam sem ngidan ki parlok ngidan ki ma ki brio ki bangi buram kambon sin hing is ngotanat ban invite ban KHOT sngo ba ye ki brio shayeng sesam ni shay ngotanat ban KHOT ye ki parlok ye ki bayang ye ki bangi it ye ki ma ye ki labanong wat ye ki brio ki shakri play ni shay ngotanat ban invite ye ki ban KHOT sngo ba shayeng sesam. Bat ngida sngo kumen ni kata ngam kren persya kata de badan kam bandan ke jingla ban welcome bandan ke hospitality ban nang ban KHOT ban welcome ke brio de badan kam hari ka bang kwa kan ong fi kambun sin ngila ban KHOT ke brio ngila ban KHOT sngo ba brio hari ke brio ki wan ke brio ki let ke brio ki wan ke brio ki let bat ka kam dadan ke jingmen toy ka bang kwa kan kren menta ke sngi ke dai wat num klet setia ban KHOT yo JISU shagayeng JONGPHI. What glad? Namalada piklet ban KHOT yo JISU shagayeng JONGPHI. Kayeng JONGPHI kanday kaba kortit kanday kayeng kaba ngan ong kaba tli kayeng kaba kanom la ban yang hapadeng jong jing e. Nakata ka daw nga kwa ngan kren ni ka kubar daga mga ay kerteng ni ka jing kren jong KHOT yo JISU shagayeng JONGPHI. Ngan simnuk sana ka Bible ngini pet kat tu na teliki yeng ki banang ban KHOT yo JISU shaga yeng JONGPHI bat nga kwa finyo jing hikai na gani balada jaba fi kwa ban KHOT yo JISU shaga yeng JONGPHI nga kwa nganong fila na fi KHOT unwan u JISU udan kata ka jinglong kabalada ki brio ki KHOT yo JISU ukloy ban let teng wat mangi ki brio ki shakri play na KHOT ki brio ngimla shu ban let shiyeng ki brio teng ngi tait ban let henrai u JISU ulapni ga nuksa bahabadan ki brio hi ki KHOT yo u shala ka jong yeng
Ngayon ibo JISU kloy ban priang ikani ke jingkhat sngo ba balulai. Ban ngan peni fi ke Nyngkong ke day now Lucas ke lanang ke banyo. Tangini puli now Lucas ke lanang ke banyo. Tapi puli yo Lucas ke lanang ke banyo. La tapi puli nak dekat ke balai pun riu. Nganum de puli jerong ikani. Kong ikani kiktian. Ti wei nagi Farisi. Ula khat ya u baun yawan bam jabadu. Kum tati ula runga pa ka yeng ta Farisi bat ula syang shania ban bam. Fi nga shushim nuksana gini gibriu. Ngayo i bau niu Farisi kaman unang rang urang ba niam unang yalam niam. Ukhat yo JISU jaga yeng ban yawan bam ja. Ngayo i bau JISU upriang yagane ke jingkhat jong Farisi. Ita ka dega papalingwa wat yang mga puli Bible. Namaru JISU udah na gani ke pertai tangku malais nam siteng bat haki bubuan ke por jong o pelut por ke Jingduwai. Let's say tangku makendiat por udah na gani ke pertai. But ngasyat sngo pela ba habakat bam jagi briuru udang yo por ban le. But uniu Farisi ukhat yo JISU sheyeng. Nakhat yo JISU sheyeng jong u JISU let ban shong bam. But kat kum ngini kektian ke jong play ka ong ba u JISU shong shania ban bam. Haga ba kum ngini ke por kat ba udang shong shania ban bam. Ki briu ki donlang ki senran nganget nama julet marway. Nganut ban ong wat ki parlok jong uniu Farisi ki la ban ya donlang ke tu mit bam. Let singalangan ong kadai ke balapen kre bah. Namario JISU haga ni ke por la buram kambun ki briu. But now JISU shong shania ban bam. Kinsan kindit kadan kawai ke kintay ang ka Bible. Habang katip mo JISU siyang shania ban ba magiging jong ng Farisi. Kalet aying jong ng Farisi klem na khat. Karain ni ka jingsle ka bakodor bat kalet ban plit akmat jong kitu barok biadon. Bat ka pensle iyo JISU dengan ni ka jingsle. Kanyat ikikijat jong uda ki daw nuclear jong ka. Barga sait daki umat jongka. Kaniga jingle kapenlong kapaling ay kitu ki bedan na jan. Bat kadan ka jing knyumru na kini ki be shong bam. Bat uniu Farisi u knyum ka danon uang la daw niu de nong tulpa unjen la ito bagani ka briu ka de ka popop. Bat pipulina ka Bible u JISU hang ni u tip ya gani rukom perkat bat ukli yo ni Simon Farisi uang akuangan keli jengkeli me dan wai unang airam u basyaram haki arngot ki briu bagi kita baru arngot ki mlasi syu igram henry uniu ba airam umap igram jangki u JISU keli uni Farisi uang Manu tarai na preng jongki uban kham itam yo niu nong syaram ubalamap ya garam. Farisi daga bakloy ujubab uang utau balayo map ya karam ka bakhambon un iet khambon. Balu JISU ong correct kadai ka badai ka bamajubab. But people in the Bible shushubi yo iba u JISU ong yo ni Farisi uang ngalawan na kayeng ke chamemem simla ay ki kichat changa. Andai gini ke priu kalawan rung ni kawan man pensle kanya daw nyu kle ka do ki kichat changa. Ngaklem da puli na mar ngala puli bonsi ni gini ngam kuangan kren jerong ni gini. Kawai ke point ka bang kuangan peniang ni uong ang ni JISU le se ngan puli uong kum ni
Sengap ngan puli wang mem shimla ai Jingduwai ngan rega nena du bangalawan apa kam shimla Khynnah bando iki kijat jonga mem shimla pensle ya ke kli jonga daga umpunyang rega ni kala pensle iki kijat jonga daga jingsle na bakum tanga ong amela map ya ki pop ki babun jongka na mar bakala it chibun na mau tau bo yo map kendiat u it kendiat ula ong la map iki pop jongka kita gibi shong bam lem kile sedang ke ban ong la de weu ni ba map ke pop te ula ong ka ta ka priu ke jinget JONGPHI kala pen emi pa to kilet ha ke besuk fi igini ke jingja ka de ka ba bon ba ngi tip ndai ka bang kren men ta ke sngi dai o farisi u KHOT yo JISU sheyang bat u JISU ulat ban shong bam kat ba ka jing ai bam ka jong ne farisi ka jing le dan buram Kakhlem long kabakta yo Jesus Christ lani kakhlem pen sngal tenat lani pen kemen yo JISU kabakta yo JISU agani ke yeng kadai pen banda kani ke kentai kaba klem de KHOT ya ka kaba wan rung bet de bor bat kaba pen sle yo JISU kabakta yo JISU de ke jingle jong ne ke briu de ke jing KHOT bam jong Pharisee na ka ta daw nga kwangan kren kendiat de ke por la da pi KHOT yo JISU shega yeng JONGPHI nadu mentagi sngi unwan tang ma piapan skau to ka ei ka bau kwa aga yeng JONGPHI kwa ja kwa jingta kwa aga jingnang the service ka pi ai kwa aga shuki ka met ka ba internet kwa aga belong kun ja pertei aga yeng JONGPHI kwa ya ka donot ka ba shisha ka ba wet ba bau JISU wan ba pindan ka donot kum ngene ka kentei ka ba ailut ka ba kodor ka ba yam namar ba ka skau to bau bleu it ya ka bat ka ba nang money you try but kabanang ban ai ka jing ai ka ba corridor show Jesus Christ day ka ta ka ba Jesus ngatra lana bi KHOT lana bi shule don buram lana shu ai ki ba kinja do ja pertaken mau JISU dan por kata na ka ta daw nga ai ka teng ni ka jing kran KHOT yo JISU siga yeng JONGPHI tang bala na pi KHOT ngan pen inuk sanang ne ba uniu parisia ba KHOT u JISU u klem sngotanat yakane ka invitation uklam sngot nat ya gane ga jing KHOT sngoba kata ga de ga bang kwangan pen Nyngkong ga ne ga par ya ka e sngot nat u JISU sngot nat ya ka ta ka ba fi islet ya ga donot JONGPHI barok we kwa bam kwa e ga yeng ga ba internet kwa e ga buram JONGPHI kwa e ga niam JONGPHI kwa e ga ek ka ba JISU kwa ka de kwa ya ka donot ka ba it shisha ya una do ga donot Wang yo ne Pharisee ni ke kentai wang kum ne JISU wang namagata lama pigi pop ki babun jongka namar kala it chibon namaru tau ba yo map kambon u it kambon ba yo map kendiat u it tang kendiat ngakwangan ong ifia ke ni ke par kani ke jingle joni ke kentai ke tai ke donot ke jong Jesus Christ namar balai kala penpau ke le ke ni daga jing it ke ba Pharisee KHOT bam tang na ka daw jong ke buram brio dan gibriu gi balong kristan ni sngi gi bakwa ban KHOT yu JISU aga yeng JONGPHI regi bakwa tangi ga buram briu tangi ke ga babar tangi ke ga basla tangi ke ga Shillong tang ka ba khamat briu kam shim dan ke ga banaga donut ka bapida it shisha yo blay unum tre ban shong aga yeng JONGPHI lada ka Shillong tang ka ka banabar ukwa ya ka ta ka banaka donut ka banaga jing it ka shisha Babi ayo try. Let it KHOT yo try. Pen pao. Yo ga jing it. Ga JONGPHI ga be done. I ga jing it. I ga don't know JONGPHI. What sali I ga ga. Kata ga bang ko ngan ong fi ga ni por. Ka ba ar ga ni por ga dai. Ngan pen i fi ga jing KHOT sngo ba. JONGPHI ga briu ga neru ga dai ga ba bon ba ngi sha yo sngo. Sngap ngan puli le siganero ganom shong slam kata kadai aga gospel ka jong Lucas kalanang ka basipo la pi puli na KHOT ka balai popra pio iba ka Bible ka angkat bagi nang let jing let ularung ka ga nong ret bat ka ga briu ka beketeng ka Martha kala priang sngo bha yo u shayeng jongka ngakwa pinamak yung tagtin ba ang kala priang sngo bha kamot kada day kabriu kepada KHOT yu kepada nangban welcome kepada nangban priang baru JISU urung aga yeng jong ka Martha
But the Bible ko ang kaladon ru ka para ka bakateng ka Mary, ka bala siyang ru ki kajat jong try, but ka ba siya skor ka kitien jong. And ay ka mata kala kuslay siya pang bon ka jingkam, ti kala wana uba kala ong ko try, mem kami ika para jonga kala ino inga ba jutray jing tray marway, ong ika na magkataba kan yarap lem nga. Ada try ulah itu bolu ang ka mata pakuslay papensitom sat ila di syapang pun ke ru. Ada tangkawai ka badan kam ka Mary ka legit ya kata ka Bynta ka babaha ya ka ba an omrong no naka kiktian ki ba kraw palat agane ka lenong. Kikentian ki ba JISU kren kide kikentian ki ba ngakwa ba pinom suang alatip. Namari ngani ka jingja la kren da ki hajar sin. Laban ang not de ki million ki nong elap aga pertain na do kani ga por ado menta. En ray nga kwa ngan pinkin mau piang e pia kani ga por ba habaga marta ka priang sngo ba yo JISU siga yeng jongka u JISU rung. Lada pa piru pi KHOT JISU pi priang pinang man priang yo JISU haga yeng jong pi u JISU unwan rung. Bana ba rung aga yeng jong pi nga khwangan ang ifi usngaw tenat badan ki banang ban welcome ki banang ban priang badan kita ke reception nani kita ke rukom priang kepada kum ke jong ka Martha usngaw tenat kita ngam kren ben kita kadai ke badai henry ke jing baklang ni kadai ba ka Martha kabun kam ka iyo JISU kat baga Mary ka syong ki kejat jong JISU ka syashkor ki ketien jong u. Nagata ka daw nga syupen inuk sa fi menaga Sngi bala na pikwa ban KHOT iyo JISU siya yeng JONGPHI pide pinang ban welcome pide pinang ban priang unwan rung palala na wan ban rung apa ka yeng JONGPHI ukwa ay ka por JONGPHI ukwa ia ka por JONGPHI. Wali yung alatip ini ka jingjang akwangan na kren menagisi. Bun ba ngi priang JISU ngi rung Balang ngi long Kristan ngi ong ila dia mengi deki Kristan ngi priang JISU ayeng rung ngi ngat bo JISU dan en rai kambun ni na priang jingi ngam tip shanongi bu yu JISU agi yeng jingi. Hatau danu JISU aga kamera tia JONGPHI, aga kamera shongkai JONGPHI, aga kamera yingshet ja JONGPHI, udana aga jeka aga study room JONGPHI na udana no, ngakwangan ang ipi aga ni por, u JISU kwa ban rung ni yang, bat u kwa yigitu ki trying ki bakhat ngo bahayo, baki day ban ai por yo JISU. Kabyang ba pikat? Tang bala na pikot PEU marway kadai ke insult. Kadai ke ba pinyo ben ni kata. Bat ngayo inang ni gani ke jingkran ba kadai ke badan kam na kata daw ngakwangan hikaya pi na mangan ay pitang light ligi yang. Kabaningkong ke yang ke jong Simon Pharisee, kabaar ke yang jong Martha. Finda ba u JISU u syong ang ne dan manu rubuan syong bat un ray day ka Mary ka ba syong iki kejat bat ka ba sngap iki ketien jang kadan ka complain na ka Martha na marba ka trekam marway siyeng syedja kanut banwan ong kat yo JISU balay mem ong pi hau nong way ubawan ka ong balay mem ong ya ka para jang kamnut ong daladi ke para ka paong au brio boan kai kata ka dai jingle ka bakla bat ngani tu pi yo JISU at treat kumta bat ka ong balay mam ong ya ka para jonga ba kanwan ya rap kam ya u JISU ang mata pakuslay bat pinsitom sat ya shibon syapang shibon ki aka Henry tangkaway kabadan kam ka Mary tega legit ikita ka Bynta ka babaha ya kabaan omrong no naka lesingan keren kendiat iganina mga dang yopor u JISU la pikot unwan siya yeng JONGPHI kata ka dega bang ong siong rela da wan ukwa ikapor JONGPHI namar kansawan kapor kabapindan kam AA kabapiyo no play
u JISU uday ublay. Dan kibadom yang anang ni banga ong bau JISU de ublay. Wali Sngi ay ngamlangan pensyai finang ni ray. Nga kumunong ilap kumu Kristan nang ni nga yatu ifi bau JISU uday ublay ubawan long brio sigani ka pertay. Bat nga kwa ngan ong ifi habau JISU urung nga yeng jong ga Martha. Uong Martha paghuslay siya pang buon ki ay. Andai ka Mary ka legit iya ka ka babaha. Iya ka ba an omrong no naka lano. Nga kerpat ifi fin sngap iya ni bang keren. Ngi haki Sngi ki baka jing kala long siya palat na ka jing la brio. Ngi haki Sngi ki baka jing pang katur klemap iya ganung yeng. Ngi haki Sngi haka baga bor jingdom ka yale iya ka way pakaway ka yeng. Kapat ka pra ka jingiday ka baklumar ka jingbam ko ngo ki khon ki kti ka jingya pet ka jingya khlat ka jing duk ka jing kerdo ki jing ja ki baharu kom ki wana ka yeng sam. But nga kwa ngan ong ifi ka ni ka por ngi haki Sngi ki baki yeng ki sam jingi ki dana prenga tma ka bajur. But ngan kwa ngan ong ifi ka ni ka por lada mdan JISU aga yeng JONGPHI kande ka ba kata. But lada pi kwa ban KHOT JISU aga yeng JONGPHI pi hap ban tip iga ni ka way bau JISU ukwa iga por JONGPHI namar ka jing ai por ka ba shaw blay kanum le no shirta aga jing JONGPHI kanawan ka jing pinum lele kanawan ka jing pinum lele kinawan ki eryong kanum la len shop ipi kanawan ka nuka jing pen kinyu ipi pinum ki jing mat lada pi ai por yo Jesus Christ. Ngaw si ban ong ifi ag inigi Sngi ila buon kampalat. Kat adu bangim dan por syu you play. Ngim dan por you JISU ayeng. Ngim ju mani you JISU. Ngim ju dan por syu kum si yung sa manya lumen step ban Ri-Bhoi ban Dowai. Ngim ju dan por man mit ban Shillong ban kikhon ban Jowai. Ngim dan por ban lum ik yeng ban ai por you play ag yeng sam. Bangin yo ban ik paliw jingmut ban Jingiasyllok. Ngim dan por marway shimet ban Shong ag Jingduwai. Ngim dan por ban ai por ban pulik tin ka jong play. But lada pim dan por kan sawan ka jing ban agata ka por pin sawat play but pinyo pinum lap ik ek babaha ka jing namarkan sawan ka jing kani ka yeng ka yakindu jing ka way ka Sngi ka Martha ka klumar and ka Mary ka klem klumar but they Makkah ka bala ban yalam yu JISU shalom jing tap but they ka Jingduwai jongka ka bapelong yu JISU baun pinmi pat yu Lazarus but nga kwa ngan ong ipia ka ni ka por hadu mentay ka Sngi dan shibon ki Lazarus haki yeng ki sam ki bala pang ki bala yap ki bala yap aga ni ka pertay ki bala yap aga drugs ki bala yap aga kiat ki bala yap aga jingmelen besneo dan shibon ki Lazarus ki bala dana ka jaka ka bala ngatmir ka jingyap and ray namar bangim dan ki brio ki bakum ka Mary ka shitom yu JISU ba unwan fi inda wan ka sin ka ba aro klemle irung si yang na jingay namar ka por ba wan ha yang pim dan por mentaw yang na jingay nga kwangan ong fi ngim kwa ba JISU unyang na jingay kat bakadang dan ka por ba pin KHOT yu ba un wan na ka yang JONGPHI nga kwa pin ai por namar ka sapoy ka por ka ba Andai lada pi ai por u JISU dan por banyarap ya pi apdeng jong ka jing ka yeng ka banga kren me ka Sngi day ya ka yeng ka jong Pharisee u JISU klem sngaw tanat ya ka yeng jong ka Martha u JISU sngaw tanat tang namar ka daw jong ka Mary nga kwa pinyo jing hikay me ka Sngi ngan peni fi kaway ka yeng ka ba KHOT yo JISU daga do not baro nga kwa ngini puli na ka Bible ngan puli na ka gospel ka jong Marcus kalanong ka basan ka KHOT ka ba arpa way kani ka day ka banga perkat abang puli Bible ka ni Sngi habaw JISU tiwla letpat da ka liyang siya Shillong
Upat ba belin ula yalum lang hau ti ula dan harut duriau. Pat ba udan shibon. Reu jisu dan harut duriau. Barki priu gidang snap igi jinghikai jo. Haga bakum gini ke por ong ke Bible uway nagirang ba sinagak. Ulawan uba keteng ujairas. Baraba ula yo ula dem haki kejat jong u. Bat ula duai shikat day da angka kun ret jonga kadana temir ke jingiap tuan bo ialah ke ketia ka banio pen kia ka bahkan im. Kani kadai ka bangakwa banganda keren baha hagani kapor. Hapdeng jong pat ba ubadagi hajar. Umi uniu briu ubadai uriu dan buram urang ba nong yalama ke sinagak. Bat uwan yakaban dem lagi kejat jong JISU. Maka Bible kaong udah kerpat bat udah duai. Kani kadai kerukom KHOT JISU kabangas ngau tenat. Kani kan kadai kerukom KHOT yo JISU syakiyeng jongi. Kadai kalenti kabang khams ngau tenat bat kadai kabau JISU ru udah ngau tenat. Uniu brio ba one KHOT yala diu deu nong yalam niam. Yala diu deu rang ba jong ke sinagak deu badan buram. Renda wanau JISU usngau to yo JISU. But udah dem lagi kejat, udah duai, udah kerpat sikat day on the Bible. Nakrani pia gini ke porla na pikwa baga ying JONGPHI. Kan yo IAA ka bakraw. Nang ban KHOT yo JISU siya ka ying JONGPHI. Nang kumujairas ban KHOT yo JISU. Wajuang wan kumakhat para brio. Wali khat yu kumakhat ikiwe. Ay ini skidan ke brio bihikai masyong one try ngapriang me ka donut blay la pem day kumta. Lalu bikwa ban yo JISU ke JISU hapan sngau to. Ya kani ke Jinglong ka badanau jairas. Brio badan buram ngan ong biang sisian re udah dam lagi kejat udah mani udah duai udah kerpat udah ong snow bahatrai wan siyeng jonga ke kun jonga ke bekat arsnam kerta kadana temir jong ke jingiap bat lada memuan kaniap wan try bu lagi ketika fitip lada pinang ban KHOT kumta yo JISU ikipat ba Ketangan dia ketian ke bangga kuangan orang itu. Ia ki hajar ki pat ba. Ushimi ke rai ban let ke yeng jong nu brio ubakloi ban KHOT yo u da kalenti ke jong ke jing ngauret kalenti ke badai. Ndau JISU let. Ki pat ba ki babon ki abod yo ki kentor yo. Hapdeng jong ke jingiat nanti kawai ke kentai ke papang mi snam kara snam. Kaong ladangan siyok ta'i ke jankop jong ngan kia. Kami na yeng kalet ke ta'i ke miang jankop ke kia baru JISU ngau to. Baga bor kami na baru kuli ke ke kentai ke yato kong day mga. Baru JISU ang ke jinget jong pa kalapan kia. Ngakwapin yo iya ke ba habau jaira su KHOT yo JISU siya. Kahun jauh kadang nampak ke koma stage setang ban dekut mensim Henry sitang lenti kini ke kentai ke bapang mi Islam bat kene ke bakham Islam kene ke jingi kerana surat nganut banong ujara sudan ke jing ngau banga KHOT mga Henry kene ke beriu kawan penbana pedang ban kini Ang ngakwangan ang view jairas ula along impatient lani umla up show agani gapor. But ngakwangan ang view agani gapor nda haba la dep ye kran ula ang jinget jongpa kala penkia ye pa kilet ke khun jongpa kala kia na ga bapang shitom jongpa. But bit na puli na ga Bible ngap ha. Hagata gapor kalbau dang kran ndang ye kran mat ni ga kentai.
wan nakayeng jong tau rangba synagogue. Kita ong ku khon, kita ong kumne ka khon jong me kalayap. Balai men pensitom shu yo nong hikai. Hapdeng jong kata ka jingi keren ba katu ka kentai ka papang mi snam. Kiwan rai ka khubor ka besneu na ka yeng jong jairas ki ang nai pensitom shu yo JISU namar ka khon jong me kalayap. Marsen ong yang tak ketien u JISU kini ketien wa nakmat u ong yo jairas kini ketien wat syakti yang tang sungai. Tapi pulih nego Bible ko ong ini ketien u JISU klem SHA shu yano roban bodio u begi pat ba u ilot yo baro u klem SHA u yalam tang yo Petrus yo Jacob but yo Yohanes u para jong Jacob ong Bible. Syangan itu ipila na pikat JISU daga donut ka baday. Wala na ka iku makaslam bawyad. Wala na pi bakala pay ka par ka makiway ki yo jingar ku pipi klem yo. Andray naman ba pila KHOT ula kongo ban let wat let kirki un pay bet siya yeng JONGPHI. Tao do try. Bana ba let siya yeng jo jairas. Nasngaw tenat palat igani. Bawangi gitu ki brio ki bawan rai ki khubar basni wang WhatsApp tiang jairas. Shungat. But people in the Bible ko ang ini kitien. No pay ha yeng jong tau rang ba link the synagogue. Uyo ye ka jinki wen ni ki brio ki be yam ki belin yar shikaday. Haba ula let dia po ula ang balay piya wen but piya yam brio kumne ka Khynnah kam shimyap ndray ka shuyo tia. Fitebu JISU abo wanang ni Ukraine ka ketien ka ba pelang persya ye gitu ki bayam. Pet bahaya laga jong ka jingem la da pikwa ba niyo kamba. Da pet bahaba don ki bawan yam bat piya pedeng ka jingen re ki bamla le ye. Ki bale ko magi sngosen ein re ki mla yarap ye pi. Pet bahaba yo don ki brio ki bawan ni tu ka khubor ba sneu je pi. Kat ba pidang KHOT JISU, kat ba pidang kerpat JISU udang wan, udang ye pendap ye ki wepat bakini yo ki kamba. Wat let lingo ye kene kindan ki brio ki banwan ra ka khubor ka ba sneu ki badai ki nong yalam ki badai ki badon buram da khmi ba. Nai buram brio lada pidang up JISU. Bonwana yeng. Nama mdan mano bala. Mdan riudan buram bala bani rap ye ke khun JONGPHI kabalayap. They tango Jesus Christ. Nakita ka down da pila KHOT JISU net. But hapdeng jong ke jingya linti ka dan ke jingpen wet ke babon. Ngakrane fiya ke ne ke para pidana yeng. Lada fi KHOT JISU manda ke sing unwan chike yeng JONGPHI. Manda wan uang ke ne ke Khynnah ke klem yap. Fitip ne amu JISU abo wan uang ka klem yap. Namar kanungo ba yap about JISU wan kadai ban impat. Namar udan ke bor jong ke jingmi pat ngani tuifi. Baru JISU no wan belut ni ki baro shabari ki be yam uyo iba kamentoy pai ba mentoy ki be yam kamentoy ki bon ra khobor ke sneu ru kamentoy belut tang ki bedan jingai tang Petrus Jacob baru Yohanes ki be yo banya let lang ringkat bat ke ujairas bagi keme ki bedan jingkit kli ki Khynnah ndau rung apa ke Bible kong ula kemi ki ke Khynnah bat pipulin ke Bible ula bat na ke kti jong ke Khynnah ula ong talita kumi ke bamut habala batai ko Khynnah ngong apa to yang Bana bu Quran ke ketien peniang pat eka ke Bible ko angkum ni ru kata ke Khynnah kala yang jaj bagala yaj naba kala khat asnam gerta tigala kendit dage jingdit ke bakraw ula hukum skami ki bau nono ru nom tip igene ula hukum ru ban IAA ka ban bam ngakwa ngan ong ipi ngadon pol stang kendiat bangan keren igene na kata daw ngakwa ngan chu ong ipi kumne lada pi KHOT JISU unom sange siteng lenti lada pi KHOT JISU chike yeng JONGPHI unwan tang balada umpat wan kloy ke yeng JONGPHI finang man up. Jairas su klem pediang yeno ro ubot bet yo JISU. U up bet kia gane ke kentai ke dega beslam. Ye keren bat ka ke shimpor.
Poi hadu ke por ke kun jong u ke dekut men sem kam lele I ko maka yeng jok pi kam dan lat shu mi dan lenti shu pi kwa bon jubab no reu klempat wan ngakwa nganong ifi what shep ting tang shungat un wan but about one ngan itu ifi lada ka don ka bom dan jingkerman shu ru lada one hi pinyo I un pen empat ia kata ka bam dan jing em shu kata ka de jinglong jong Jesus Christ tang kwa ngan ong ipi ga de por Hagani ke kelemat ngas ngau tu aga mensim jong abang keren. Dan apa yang jok fifi dan apa yang ke jingpang ke bom dan jingkerman show. Balai pem khat JISU gani ke por. Dan apa yang jok fifi dan aga yeng ke badap dak ke jingklumar. Dan balap ben penisuk fifi di tangu JISU. Dan apa yang jok fifi dan ke yeng ke badan tang hak ke jing ya buat ke jing tanglang ke jing Kordit aga drugs aga kiat aga jingbu ay. Balai pim khat JISU unwan. Ulaj agi yeng bara unwan. Balga kwa ngan ong fi kendiat aga nigapor. Lana fidan aga jaka aga bam dan shu mano bepet ifi. Mdan jingker men shu ifi. Lana finang man khat kuma khat ujairas. Banda yam. Banda dem agi kejat. Banda kerpat. Dan khat JISU. JISU unwan. Baundawan unom I kabayap. Kamdan ka slam baru blay. Kamdan ka kloy baru blay. Ublay udan laga JONGPHI. Bat nda habaw rung aga yeng jong jairas fiyo I be'lot bara. Bat ubat na kakti baru perthada kaktian. Hebrew ngalabanong talita kumi kabamot. Ko Khynnah tuyang. Bat hadin usim na kakti baru peniyang bagayayap yang. Jowai ke nega por balar ka dan kano ka bam dan jingkerman shu ka yeng JONGPHI. Lara ka dan ka ba yap ka yeng JONGPHI ka ba pim idon lat. Lara finang man khat ka yeng JONGPHI u JISU. Un pen empat un le ka kamba. Khat ka yeng jong ka Martha u pen mi pal yu Lazarus. Khat ka yeng jong Ujairas open empat ia ke khun jong naga taga daw haga ni por ngakwangan duai naga mata JONGPHI ngakwangan khat ifi bapini duai lang bat nga ni por balana fidan haga jaka haga be mdan brio bala banyarap ifi di tangu JISU fitip abang ai kertangi ni ga jingkren khat yo JISU shayeng JONGPHI. Hot kini bang keren kadai shage family. Harai ngap ngan ong ifi ka Nyngkong tam ka yeng ka bau JISU kwa. Kadai ka dot not jong aba JONGPHI. U JISU wang akmi ngayang haga jingkang ban ngatit. Kitab jingpen Paul nong balai khat barpo. Ladaw no yo sngaw igiktin jonga. Bat uple. Bala daw nang ban khat sngaw bay nga sipo. Ngan rung sipo. Ngan e khawai bat mo u lembat nga. Kata ka ke jinglong ka jong try. Lada pi khat. Afi yo sngaw. Unwan siya dot no JONGPHI. Bat unwan rung aga yeng JONGPHI. Salaman wang ladaw try teye ga yeng. Lena e ki bateye ka. Tangin ni tuwai bat nga gini ka por manong try a blay. Ngakwangan khat ya mesh ka yeng changa. Pamelong unong table, unong peniyay, unong penkia, unong yarap, unong penim. Haga yeng changa. Tangin ni tuwai lang. Fidon na gini ka por. Haga jaka ka fidon kampalat yu JISU khat daga donot para. Khat kumakhat ujairas. Yam khmat chow. Dakirpat. Finyo I ublay unwan. Ngan duwai manganang ni. Firu duwai lang bat nga. Tangin ni duwai. Kutry haga ni kapora play nga kerpat ya mea play daga donut para. Ay bakini ki briu ki yo sngaw ni ga jinkren. Bahabaw briu khat bam jaro melet try. Habagi briu ginang ban priang sngaw bahay me merung giya. Barabaki nang ban yang kumujairas banda dem nagi kejat banda kerpat. Try melet bat mepen mi pat ya ke kun jong ka bala jong u bala yap.
Try a play dan shibon ki yeng mentagisngi. Ngayo iya kani ke para play dan ki bam dan jingkermancho. Ke yeng kala jot kala pat kala pra. Try ngaya kot lang bat kani ke yeng. Try rung kani ke yeng. Lek kamba play. But I can pediang ime JISU agak dot note jongki. But bikin ay ke yeng jongki ba melong unong peniay. But kinyo iya ke jubab agak jingim jongki na do mentagisngi. Try nga ay lot shamega buram. Sngongo ba me yo sngo ini ke Jingduwai bat nganget ke yeng jongki na dok mentagi sngi ke long ke yeng ke badap daga jingkeman daga jingsuk habakinang ban KHOT ya me ha ke kerteng ke jong JISU ni tuai. Amen bat amen. To blayon kur khui fi KHOT yo JISU SHA na dok adok not fini unwan bat ulpen keladur ya ke yeng sem jong fi ko blay shibon blayon kur khui fi